Cardo, Nilimonjerong Pipi, Piniberta, Arjuponita. Di Mahasau District BJYM, Tun Bang Chandroing Hilapan Arisang Ho Tumpen BJP Songalong Pen TOC APHL Songalong Kachapa Ogdut. Karbi tang te karbi puma thapon si di Mahasau District aboche karbi atum ta khela pen longri reng nang ji puma thapon si karbi a khea phan a hok atawar ki japon ki mesena party APHL Songalong pini APHL Songjapo GI Kathar Hinpen Deng Pongdu. Halapu BJYM di Mahasau Chun Bang Chandroing Hipen Perang Keting no Kaning Jepon ki non kachari bom BJP Sarkar ki Inglong Asomati Karbi Khaya Phan ki Panung Koksi Ang Tan Pen Kibang ki Chiki Bi Khaya Tuma Phansi Amana Peng Piro Lapen Imithangalong Rialong Kabuche Weka Tuma Phan Nangkelang Rop Ajok si BJP Songalong Pen Chi Obublo Puta Perang Keting no Nakachinidu. Pinig bangso kachapa ogdun laki BJYM di Mahasau District achun bang Chandro Inghi Long Sing Phangchu Ratsai Klembang Babu Sing Phangchu atum pensi BJP Songolong GOC Buthot APHL Songolong kachapa ogdun lo di Bhupenel Sontera Corby Hills Live. नमस्कार, मेरा नाम तो चंद्रो इंगी है। घर बेमुख जंगल सो बस्ती है मेरा घर तो, और मैं लास्ट 5 साल बीजेपी पार्टी में मैं काम किया। बीजेपी पार्टी में मैं डिमासो डिस्ट्रिक्ट में भारतीय युवा मोर्चा सेक्रेटरी का दायित्व में काम किया, और बीजेपी में हम रहने का समय में भी वहाँ अपना सरकार जो काम किया वो सब सेटिस्फाई नहीं है बोल के हम सरकार का विरोध में भी हम बहुत कुछ आवाज़ उठाया, और वहाँ का मेरा पार्टी का लोग भी, वहाँ का गवर्नमेंट भी, डिमासो गवर्नमेंट भी हमको बहुत नाराज हुआ, खराब मिला उन लोग। और मैं भी उन लोग का साथ में 5 साल तो बैठा, लेकिन लास्ट एमएससी इलेक्शन में मैं बीजेपी पार्टी में काम नहीं किया। वहाँ में मैं दूसरा कोई इंडिपेंडेंट के साथ में काम किया। अभी तो मैं दायित्व किया, अभी तो मैं दायित्व मतलब डिसीजन लिया फ्यूचर में, भविष्य में हम लोग का डिस्ट्रिक्ट और हम लोग का ट्राइबल लोग, हम लोग का डिस्ट्रिक्ट का जमीन, हम लोग का भविष्य अच्छा होने के लिए हम आज में डिसीजन लिया। ऐसा है, इतना दिन हम बीजेपी में काम किया, हम देखने मिला जो नेशनल पार्टी है वहाँ हम लोग का ट्राइबल लोग के लिए फ्यूचर में ठीक नहीं है, अच्छा नहीं दिखता है, और हम लोग का जमीन, हम लोग का डिस्ट्रिक्ट भी सेफ्टी नहीं दिखता है। हम दूसरा बात बोलने से बहुत कुछ बात है, लेकिन हम दूसरा बात बोलने नहीं मांगता, और ज़्यादा लंबा चौड़ा बात भी हम बोलने नहीं मांगता। ये सब हम पूरा डिस्ट्रिक्ट पूरा सब कुछ हम देख के हम पूरा डिसीजन लिया, हम रीजनल पार्टी में ज्वाइन करेगा बोल के। और रीजनल पार्टी होने से आज का दिन में रीजनल पार्टी तो हम लोग डिमासो और कार्बी आंगलोंग डिस्ट्रिक्ट में स्ट्रॉन्ग रीजनल पार्टी तो APHL है, तो इसलिए हम सब कुछ देख के हम डिसीजन लिया APHL में ज्वाइन करेगा। इसलिए आज से हम APHL में ज्वाइन कर दिया, और हम आने वाला दिन भविष्य में हम APHL में काम करेगा। नमस्कार, हम इतना बात करके मेरा बात हम सब कर दिया कर दो। ऐसे लसन लो निरमेन के चंद्रो इंगी उनके दामतांग बांगे डिमासो डिस्ट्रिक्ट भारतीय युवा मोर्चा BJYM BJP यूथ विंग लोंसी नीले काम के बम नीले आकू के डिमासो डिस्ट्रिक्ट BJYM लोंग सेक्रेटरी लाइसोंग मंडल तो बारी इंचार्ज नंगे बेक पेनोडाक नी दिनकान फॉलो ला
district committee yo morja long kam kem nun bom hut stame padak ni li sarkar kam claim ke dam ke chokche ene rong sorphan long le phelang nangi chi na pisung development ado ko we mudame uning pun uni li skro jonde amo pinang ong tame ni li pinang nili lam ning jedun la sarkar la BJP party ngon kok sami nang BJP dam skem son chokche nang khon long le ke thi son chokche ran phan lang le la ben chokche punili pinang che som dun pinang lam ning jedun pudun apen nili jong he pudun che som dun stame keme thek long le la pen non wan ni klem mom damom tame nili son che dak thek long lo dak la national party BJP party dong ke itu minglong aso pan inglong so ke pan akime theklong le itu maki sungkrung itang phirme mesi theklong la pen long le phelang kadok we tame mane safety theklong le phelang itu ma district tame ithang ke kibir ji ason che theklong asin nili bank ke lai kadok we ma thapen ithang ke ya pan che defense ji ithang ke ya pan mithang lori lo pa tan charai ji purte regional party ben bi kok ke kapre party kan ke mun iko sini lima khadam theklo an regional party purangte nile kapre regional party na purtungte kana sorsang dungte an piniar ni ke dima asan karbing long regional party kan tang ke PSC hello lase nili bang ke mithang longri long patham kan ke mi ning hang mon tai yong lang asalai ma thapet nang sini le piniar di bange PSC long nili bange join lo la penon ke bang zia tami PSC long en kam claim si ke radet aphan kam claim ko bosi ni bange Solar project alam ki muhuri teronaro SGP lapen GP aphan karbo ko puthak lamklar kachipipo. Kedam tang ni phai kretrok siarni solar project alam ki puthak muhuri teron SGP lapen gangbura atuma phan ajo josi longle ki pun pu isi hini birta along ke klangke ahok kalipsi pherang ke mayalong pen lamklar people. Lakhain Karaisi Borjane Misi constituency Arlo Mohori Teron arong SGB Mohen Teron Mithanga Hemalong Perang Kiamai Kang Nipon Pen Ahok Hia Putak Akoi Karbak Pon Ajok Lam Klar Kachipi Pon Borjane Misi constituency ke parlo along solar project ke BG Adim Prek Jam arong asor Longle ke parlo pot dolo La solo longle hempu atuma phan mati pata kidu arada tuma phat longle hempu lopu kipang thek aphan mohor kinep mati geotech pedo ponlo arona tengpen sai chiklemlo bon takedam tanga porahut isi hini news channel along ki klangpon mohori teron arong SGB Mohen Teron lapen GB Horichan Teron atumki ajujusi Mondol SK atuma phan hangpen longle ki pun kanghu lapen photo cheo thai kanghu pu akoi ki pike ahokali pusi lamklar chipipo bokajan pen sarkuru be Karbing News Rilo. Tapi ni tu mah da aku kiwang ni tu sorge gamra pen rong sarpan aku kiwang bang ke lake ahok kali. Lake klar dak pen ni yang than lo aku kiwang ali. Ni tu ajo phir lo ke pun pe kang ting siring ke. Lake ni tu area ni tu ahoy ni tu doi ni tu cicini. Sesi ni tu doi ahoy bang ke lake hola non ingel le popo la arleng sun pen so tebrua hidi pen cenglok so hidi keng hola kai kro mendu pen itu mako hola sanchom bulga phang so beralong taradong do so taradong pen itu mo hanserong anta itu ma adoy hoilo si non bangke ni tu long bangke la so richuklem lang po chuklem po ingel check in epo non bangke ni tu malong lepu la si hala asam sarvir bang the dong dele la si la so lam bangke la ke kali ni tu phan ajo philu bangke ni ta si sa kam chongda dun ni li pas bai ya ponde ke damlo ingel la da pu ke 4 bai 3 bai pu ke ni li thenglong le chi ni la si la ke akoi ki pi thap ma
Upper Jentong APSLC CC Committee a President Lopen Ari Sangho tum perang ke mai ke phapo. Lason si kedam tang ni pai kriner kep urmiarni Upper Jentong sarang arong along CC Committee a President Lopen Ari Sangho tum lopsing phang cho hemalong perang ke mai ke phapo. Bangso perang ke mai ke phapo nang kok alam theke kedam tang MAC ke ligahut APSLC pen ke Sar Imteron aphansi chitoy dunlo. Lapen chin thongarata ke pehaiji aphan pura chirap chitudun lo bonta ko piko son peloni remdat lo. Lapen data pike Sarim Teron ta APHLC CC committee atuma phat lapen jai kathar lapen angtong tikathar atuma phanta pachilang silet akamsi claim to wrong lo. Lasila posona bang phuke APHLC along deng pontek thelo puta pherang ke mayalo pangdak po. Nili tumpini lapang so press meet kopi pasti ki phanang kok kopi pasti kecing room nang kok itu nang kok atipi ke lalo kedam tang nili tum chin thong long APHLC asong pem kacipate dun ake hai sar imteron alang li kedam tang election cipate dun lo bon stame alang li kiklem kedam kacipaduk kabinet na joine si alang li stame ke hai yang thek kabinet lo lapen nili tumpini lapang so puthak segitu punji ini neltum press meet ke pharang kok athi ke lalo ele tum tin thong long kedam tang ex candidate ake hai sar imteron alang li BJP along mate tim kar biang long kat pa ok duna putaksi nile tum hin pen kan penjilasi alang li kedam tang ani alang li election cepati tang det pen MAC election tang det pen CM long kedam hala su talang li na jithan lo nili BJP a party along ki join dun kali chin thong atwar ka siksak ong si chin thong atwar alam apu thaksi nil tum CM sar pen ka chingki bon se tamin nil tum chin thong ara ta bang ke hala bang suar ni ben sa lang ke BJP long chepa ok dun etlo pa bang nil tum chin thong ara pen bang ke chini pa me nil tum APHLC asong pen chini pa me la se alang li na che op na chepa tu wara nei ta ke na velo pini arni son ke alang li amorting tisu lapen avijit kro ake hai alang li timbang ni ang bong CM akwata long alang li kecing ki kecing thandam ala ke alang li kecing patu pen non ke cepak lang tutan ason sinel tum cin thorat pen theglong la sinel tum alang li phan ki pudam ji ga sorsa damji puathaya bangga be ceta alang li BJP party dun lo dun erlo pu pen ke nel tum cin thong APHLC arat bangke nel tum ke nengadong se cepak lang ji alang li dun joy poran nel tum neng duk ji kali kedam tangani alang li along mei the along la kalili kelang lang alam ke thandam kicok ke alam ke thandam APHLC phananga sorsa nil tum kacing homne central along a president ke hai sal jai ka thar phananga sorsa pirat ke alang ta APHLC pen kedam tang ta cepati dun de cetami pan sil tum te thora pen mathada la sinon buthot alang kopi pasi BJP along kecepa okdun ma lake alang BJP along ta kithir thip jamrit kali la pa alang li BJP along kedam ke alang inut bahani se du choji se ta ke theglong pamme ke alang inu ta phanchot alang li aria sabu che pondorji paja kong alang li long abi athe chinthong arat ta alang li kening je ke chinthong alu chinthong constituency along ke APHLC party avelo tu alang kening je la alang mithang chi thirak mangi la ke APHLC party sinon chinthong alu amia de na ke karason ni tum theglong alang non ason ki dun joi ke netum APHLC aphan thang akana hok ta bi la ke athema mukindur long stame alang ning je tekang BJP along join dun po la sapso awar sayong si long dun po te am admi party ben si ke bang jilang arnia bang ke alang candidate ang hoi cepate dun ji pula la puson sel tum beta kelang la si BJP long cepa dun lo pura BJP atum ta aning cepa rong nei pu kali la ke Malaysia ni ke chinthong long BJP ke join dun pura BJP masih dia tu plung ji tum ke sia som berke tegam lo la sa ke hai sar imteron bang nel tum chinthong ara ta phan kedam tanga ni na chinek na hulu lo kiduk kelak ara ta phan mei meeting kidun ihem iri chu tikang se chongdat chop chutilo chop atangka mahapen mei meeting kidun ke lake sar imteron ta ra ta phan ka chong thui lit tikhangja la selang lila sot te ra ta aphan ka chong thui ateng si non BJP long ta alang chong thui dun ji aphan selang ka bo i la si netume sar imteron son ke
EPHLC long pen kat lo meno ke dam tangan di pen an setame gopi proses Sarim Teron EPHLC tim long nang kelang dun tedet ma buke del tungge Sarim Teron pan amen kan kan kontang apor di pikle to MAC election dat pen hala CM long kacetong dam hut pen sin del tum thong EPHLC hil pen ke amen kan kan tang adlo la si me meeting long setame alang li Sarim Teron gopi proses cek lang dun tedet ma ke amen kan kan tang aposina cek lang dun hedet la selang li Sarim Teron ka hai BJP long kacepa okdun bukan masih cinthong alota BJP side lo bukan nutin bang hutin stame ning bidam nang ne ning thedam nang ne athe EPHLC along kidut tang mate non kidu bom mate kibang jilang akorte injir atuma phan an setame pia phurun atum phan an setame katuning ria bang la puhlo EPHLC long kidu tang mate kibang jilang EPHLC party long as pautun jilang atum taminal itu aghai Sarim Teron inut BJP long cepa oktum det lo mat EPHLC ke cinthong lo vir det po ke nang litum nang neng nang lipok tama thaigri I phomen ke tu tang teng du thim nang elitum 6 schedule area tribal area elitum an one along nang bang keng sang ke chi ki bia khai tum nang ke thi un edet ja kong ke elitum 6 schedule area hilo la bang so 6 schedule ben elitum ke pang tang thip nang po elitum tribal area ke bang ke chi ki bia su tum non nang chirai erlu la si labang so nang chirai tang an tamelo nang chirai tang ta elitum ka chi thi du nang je phan elitum chi song nang lang la si ruling party mat national party atum ke la so 6 schedule area phan nang ka pa phukji lok salang litum ka ba I ake ha chin thong long stame Sarim Teron stame non labang so 6 schedule phan ka pe phukji phan salang li la som na akam claim lo la si alang li long ka chi rap dung ka chi tu dun akorti atum non nel tum ki theklong ka inut ta belang alang li nuwet se amor sing tisu la pena visit tu ka hai lang alang li inuwet sang bong ni dun lum la son sin tum theklong la si alang li inut EPHLC song pen BJP long achepa okdun buke cheparo ka warat nam ni laki athe alang inut kidun pen chot kenel tum EPHLC cinthong committee hin penta thang ning ke oi da ma thai ve athe alang li dun lo mesen lo alang li party long na puna chepa uri dun se akam ki claim chot amoni ta phan kenil tum ge amoi lu ta people tum ti adora ver leng posinel tum EPHLC cinthong aru pen bakke jong panji le pen condemn panji alang li kidam tang hut ili tua presiden jai ka thar sar aphan ka sor savaret lapen angtong ti pen jai ka tharang bong ka chipa henno abidita alang li Sarim Teron se claim pusin tum chin thongarat pen jong damji alang jai ka thar phan sor sa po kalili ka lang alam arbok po angtong aphan kalili ka lang alam than po la son se angtong la pen jai ka thar phan ka chipa henno jabidi lok salang li ki claim la sila son son amunit phan kenel tum chin thongarat pen ke ki sor tang cha boarding piglo alang li amoi lu over leng se tume hok damji la si EPHLC long kitu tangarat atum an setame ilitum neng kiding pen du thip sena BJP aphara son ke ilitum theklong lo non alang litum ke CAA la bang so putha alam talang litum non ka pe pas dia phan selang litum claim bom lo la se litum tribal area long ke la hai CAA UCC ke nang lut un e la pen nang lut nang ni si ilitum EPHLC song ban ke kedam tang ani an setame chi song bom la pen PGR VGR aputha setame ilitum EPHLC song ben setame chi song dun bom lo la bangso Kheronia long la se la bangso putha kalam stame alang li Sarim Teron ta ka che pavir dun je phan alang li ning arlu andi ang ni ning kon so long ki tanga posinon pinia ni bang ke BJP long ka che pa okdun bang ke theklong tak lo